District ya Kamwenje ne mwa district mu district za Burengero izoba eziri abantu bari kutonzya obuhereza bubi ne barwamu omubaro gw'abantu gurukwingana miliyoni 1 abato na nabakuru kandi nibagirangu district eji ahakikwatirina na nebyo buyonjo barkubi no barabe bine abebembezi uje kanze tawune yo kurebe giyona titwine toilet neji rero bucafu bwijira nemwe era waro ndo kuza kwekiga unoza kweyamba nufuka mu bimwe birwariza abantu bakamwenje no kuburaho yaza kwejuru tawuni yona twine toilet turya hana kumara no site yone kagenda turya kubona bona so twantushaba mukamwitu museve namara korabamo tujika abantu bakamwenje district ejineta yahise abantu binji kandi niwo wagishikamu abashubuzi nibeyongera bwashesha bwira konka waza kureba enkuto z'ekicwekeki barukube munonga cyo kubanza kamwe primary school shubiro rikagwa ya government tiba karyombe kiri kandi frank no kubena robinga ayine capacity yo kuri robinga kwempo bakaryombe kiri meza ashatu twatu nirwa rugiti y'abajungu ya maranasa bije bari binga baba harahaza abandi baza football wancenga yurikargi it was a low cost hospital ikera favoringa nkitwe abantu bahanze ebishobiro muri Kamwenje district ni frank akatwara maranasa yitu yatusiranye hati na rukunyu tero na toilet neji hati enankirwaro bakaricinga bwa toilet eseze nibashuka bushuka nagura abantu ngatakwenda kutukorera imyaro wagireba amarwariro gamwe agakubire nigabahwera omukicwekeki bakagaguza kare kandi ahamurundogo nibenda abebembezi abarize kubebembera umwaka 2016 bagigure bagarure Kamwenje omubuteka atuyambe atukorere nkuto Kamwenje turi kubya kigambo cy'enkuto kigambo cy'amasomero turi kubi munonga ere cy'amarwaro usanga wa muntu waza irwaro bakugira ngo ugiye kora kuzomusubizo waye kayirwaro tukusanga yo na panado name bakwandikira kisabuzo kurugo rukunyu yo nimbi kugira baza kujiboneza banga kujiboneza rushanga hona habe hajabiriye atinka kigoro ya government iyo waze rukwende mibazo rushanga iteri nka TV West netwengera okutayayira ebicweka district municipality na nebyaro kuronde bitekateko by'abantu bo butosha ebibarkwenda ombwebembezi kubasa kumuha akaruruke 2016 gasha kwa Senyomo Gideon.